Assalamu alaikum, xayrlı akşamlar. Bugün sentyabrның 1-i НДД Zaman informatsion programması başlay. Qırım ve dünyada yüz bergen sonki vaqialar yayında studiyada sizler üçün men Gülsüm Halilova çalışam. Silahlı polis taramaları ve çakmağanları için qabatlaf işgalciler Tunevin sabadan Sudakta Seyitler ve İçki rayonlarında yaşayan 4 Qırım tatarının evine basıp kırdı. Enver Topçu, Ayder Ablekimov, Ridvan Umerov ve Ayder Kadyrovni tutup FSB idaresine alıp kettiler. Akşamga kadar onların hakkında hiçbir şey belli geledi. Tafsilatlar levhamızda. Августның 31 саба saat 6 ФСБ тақиқатчылары онларнен силаламон қадимлерінен Судак Ички Весетли районында yaşagan 4 Qırım татар қорантасының evlerini қыршавға ала. Enver Topçu, Ayder Ablekimov, Ridvan Umerov ve Ayder Kadyrovның evinden cep telefon ve bilgi sayarlarını alıp çıkalar. Ominjon Dadajonov ile bağlarını teşkirgenler. Sanki dersin o İslam devleti terörcüleri sırasında cenkleşken. Qırım tatarları ise bunu bilip Rusya organlarına haber etmegen ekenmiş. Осмотрели все комнаты, спальню, кухню, кладовку. В детскую они не заходили, просто посмотрели ее. Но мы делали там, обыск мы проводили. Просмотрели второй этаж, в принципе, ничего не нашли. Изъяли 2 телефона Ridvan, на котором Viber, его рабочий телефон, и тоже для связи, обычный кнопочный телефон. Onlarнен silahlı insan ozunu tanıtmastan İçki kasabasında yaşagan Enver Topçu'nun evine basıp kırgen. Omur arkadaşı Nesiyeni ballarının tintuv devamında konşu odadan çıkarmaganlar. Начали стучать в дверь. Муж сразу выскочил, не одетый, потому что было очень сильно стучали, у нас дверь тонко, начали говорить, откройте дверь, мы выломаем дверь, он сразу же дверь открыл. Они сразу зашли в первую комнату, во вторую комнату, у нас дом состоит из 2 комнат, во второй комнате была я и дети. Естественно, мы все были не одеты, дети спали. Пока в промежуток, когда я одевалась, они стали смотреть, дверь не разрешали закрывать. Муж был там, они зачитали, по какому делу они пришли, что у них есть ордер на обыск, но они нам не показали его. Tutulgan Ayder Ablekimовның omur arkadaşı Ayşe'ge kiyinmege bile ruhsat bermegenler. Evlerinde olgan elektron taşıyıcıları ve telefonlarını alıp Dadajonov ile olabilgen bağlarını kıdırganlar. Никого не сказали звонить, никому нельзя. Они забрали телефон у нас, у родителей там забрали телефон. Он даже мне одеться не дал, зашел телефон взял в спальню. Kanunsuz tutulganlarının da biri Seyitler rayonunun sakini Ayder Kadyrov, o cemaat jurnalisti tintuv ve yakalanuvlar devamında olgan vaqialarını aydınlata. Ayder çok balalı baba ve onun şeker hastalığı var. Они зашли сюда, сели и начали записывать, все спрашивать у него, знает ли он какого-то Дадажонова, Умиджона. Протокол был на него. Его обвиняют по статье 205.5, часть 2. Спросили у мужа паспорт. Паспорта российского у него не было. Yakalanganlarının hepsini Akmeçitke FSB idaresine alıp ketkenler. Tutulganlarının akrabası dostları da anda yol aldı. Qırım tatarlarını anda aş ve susuz takminen 14 saat tutkanlar. Şeker hastalığı olgan Ayder Kadyrov komaga uğray biledi. Advokatlar tek akşam tutulganlar yanına kırıp oldu. Tek yarı gecede Qırım tatarlarını FSB idaresinden Qırımdan ketmemezlik senetini imzalatıp çıkarganlar. Hepsinin nezbeten cinayi dava başlatılgan. Естественно, Айдер отказался от так называемой явки с повинной, и все, собственно, нарушения, основные нарушения, им были указаны в протоколе допроса. Нам предстоят следственные действия. İşgalciler demiştiruv üçün Qırımda Ukrayna vatandaşlarını tutmağa devam etti. Bunun beraber usullar kullanıp tamır halk temsilcilerini vatanından itip çıkaracak oladı meclis reisi Rifat Çubarov. Ukrayna tek işgalcilerge baskı etmek degildi, garbi işdeşlerine Rusya işgal etilgen Qırımda yapkan cinayetlerini anlatmalı. Ми маємо просто все це показувати в такому вигляді, щоб наші партнери зрозумілися в тому, що путінський режим і, власне, окупаційна влада в Криму, вона веде себе таким чином, щоб не просто навести якийсь бажаний для неї порядок. Вона веде себе таким чином для того, щоб одних знищити, якщо не фізично, то хоча б фізично їх просто видалити з цієї території, а своїх людей
туди привезти і заселити. Владислав Стужук, Заман, АТР. Таких нету, поэтому... Түркия руслар ишгал етілген Яраматада Қырым татарларының евлерінде кечірген тінтулер себебінден өзінің итиразына білдірді. Бұақта Түркияның тыш ішлері назирлігі тарқатқан бейанатта сөз үрсетілем. Августның 31-де Қырымның Бірқач районында кечірілген тінтулер 2014 сенесі Қырым ишгалінден соң Қырым татарларға низбетен башлатылған систематик зулум ве қорқызуларынан бір орнегідір деп қайдетіле. Бәянатта Түркия қардаш халық олған Қырым татарларға қол тұтмаға девам етежеге ақта да бір көре қайдетті. 15-тен 21 елға қадар умумен алғанда 147 елі хапиз жазасы. Рус прокурорлары Бақчасарайда тұтылып, Хизбут Тахрирге алақасы бар деп терроризмде қабатланған 8 Қырым татарынан низбетен бойле апис мудетлері белгіленмесін талап етті. Русияның GRB махкемесінде аман-аман бір елдан берле бақылған махкеме сонуна келмекте. Прокурорлар Мемет Беляловны 21 елға азатлықтан марум етпеге талап етем. Марлен Асанов ве Тимур Ибрагимов үшін 20 елік апис муддетлері белгіленмесіні істей. Учу террористик тешкілят бөлігі қорғанында қабатланам. Сиран Салиев 19 елға, Эрнес Аметов 17 ярым елға, Сервер Мустафаев ве Эдем Смаилов 17 елға ве Сервер Зикиряев 15 елға аписке ташлана білем. Оларны ишгалжелер террористик тешкілят азалара кабыттаны. Прокурорларының сөзлеріне көре, мабюслер чоқ балалы бабалар олғаны көз өгінде алып, бойле муддетлер белгіленмесіні істейлер. Мабуслер 2017 сенесі октябрь айында ве 2018 сенесі май айында Бақчасарай шеяра ве Бақчасарай районында аписке алынған еді. Бір елдан зияде оларны Ахмежит сезосында тұттылар. Соңра есе қанусыз шекілде Русия территориясына алып чықтылар. Была выполнена, значит, экспертиза лингвистам и религиоведам, которые нашли в этих беседах признаки терроризма, признаки насилия, признаки разжигания межнациональной, межрелигиозной розни, ненависти. Вот. Также государственное обвинение представило свидетелей, которых они, по сути, еще на предварительном следствии засекретили. Телефон ве айфонлар қабатлы. Бейаз Русияде президент вазифесіні ижра еткен Александр Лукашенко мемлекет бойынша кечірілген наразылықларының себебіні белгіледі. Оймен, телефонлардан себеп Бейаз Русия ватандашлары хаялар дүниясына далған. Бүгін ісе студентлер сайлав нәтижелерінен разы олмағанларына білдірмек үшін наразылыққа шықты. Юзлер жинсан тасил назерлігі тарафына yol алды, ләкин оларның yolını ОМОН хадимлері кесті. Бейаз Русия милициясы тахминен 10 студентны тұтқан сон қалғанларына чеші тарафларға тарқатты. Балтық девлетлері Исия мұхалеветке қол тұтып, Лукашенко веда 29 мемурға территорияларына қарашына ясақ етті. Литвания, Латвия и Эстония Бейаз Русия президенты вазифесіні эдәйтіжісі Александр Лукашенко веда 24 мемурға территорияларына қарашына ясақ етті. Бойле усолны олар Авропа бірлігі ресми санкцияларына кірсетместен әвел құланды. Уч Балтық мемлекеті Бейаз Русия мұхалифетіне қол тұтып, Лукашенко сайлав нәтижелеріне фальсификация япты деп танылар. Нәтижеде Лукашенко президент вазифесінде 6-нчы мудетке қалды. Балтық девлетлерінің санкциялары умумен Авропа санкцияларындан серт олды, чүнки Авропа бірлігі шақсен Лукашенкоға қаршы сыңырланувлар кірсетмеді. Лукашенко есе эпсі қабатлавларны рететіп, сайлавлар адалетлі кечті дей. Базар әртесі күні ойуқары махкеме елбашчысының анаясаға деңішмелер кіретілівіні музакер етті. Лукашенко қайт еткеніне көре Бейаз Русия 1994 сенесі қабыл етілген анаясаға қайтмас. О вақыт президент парламент девлет идарижілігі таздықланған еді. Сон анаясаға деңішмелер көрсетіліп, девлет елбашчысының векелетлері арттырылды. Несмотря на то, что у нас несколько авторитарная система устройства нашей общественной жизни, тем не менее президент суды оберегает, охраняет. Но это личностный момент. А надо сделать так, чтобы система работала не завязанная на личности, в том числе и Лукашенко. Поэтому в новой Конституции, я думаю, мы достойно отразим, исходя из нашего с вами опыта работы за последние четверть века, систему устройства наших судов. Мы объединимся.
Мухалифетчи Мария Колесникова апыске алынганда бір мухалифет лидері Виктор Бабариконың тақымынен вместе адлы сияси партия тешкил еткенini илян етті. Бабарико банкир кечкен ай тұтылмастан эвел, оның фирқасының мақсады анаяса реформасы кечірілігі деген еді. Сайлавларда о иштирак етмеді, чүнке оның намзетіні акимиет намзетлер жедвелінден чықарған еді. Hukuki taraftan Kırım Ukraynaga ait aslında ise onu Rusya nezaret eten. Bez Rusya muhalefetinin lideri Svetlana Tikhanovskaya Kırım hakkında ne düşüngenini anlattı. Rusya işgal etken yaramada halkara kanunlarına uymayıp diğer devlet nezaretine geçti dedi. Bunu o LRT telekanalına bergen izatında aytıp berdi. Onun fikrince Kırım suali ağır mesele. Крым де юра украинский, де факто российский, но мы же понимаем, что существуют международные законы, и мы все понимаем, что Крым отошел другому государству в противоречие с этим международным законом. Эта передача была не в соответствии с международным законом, да. Вот. Но опять же, у нас сейчас стоит острый вопрос разобраться с ситуацией в Беларуси, поэтому то, что сейчас волнует нас и белорусский народ, это новые честные выборы. Поэтому, к сожалению, вот ситуация с Крымом, она очень-очень сложная. И белорусы многие, у разных разные взгляды. Поэтому не хотели бы, чтобы именно этот вопрос сейчас как-то разъединял и белорусов. Тонна яқарлық ve 6 вагон селя едеклері. Rusya işgal etilgen Ukrayna'nın Lugansk ve Donetsk vilayetlerinin kısımlarını селя ve яқарлықнен temin etmege devam etti. Bu malumatını Ukrayna'nın baş istihbarat hizmeti aydınlattı. İstihbaratçılarına malumatlarına göre cenkte iştirak etmek için Rusya'dan ücretli askerler de kelmege devam etti. Çokusu Rusya'nın Cenubi Arbi bölügünde yerleşken lagerlerde hazırlık görgen. Ekseriyeti nişancı, istihbaratçı ve Bahmuti hasıslarıdır. Bunun beraber Ruslar ateşkes rejimini kullanıp cebede öz mühendislik yapılarını arttıralar. Командування оперативного угруповання російських окупаційних військ нарощує боєздатність з'єднань та частин 1-го та 2-го армійських корпусів. Через неконтрольовані Україною ділянки кордону Росія продовжує постачати на тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях озброєння, військову техніку та майно військового призначення. Протягом минулого тижня до з'єднань та частин окупантів доставлено близько 700 тонн пального та 6 вагонів з боєприпасами. Ukrayna Tehlükesizlik Hizmeti Şimali Kırım kanalına diversiyalardan qoruv talimlerini keçirdi. Talimlerde SBU'nun Kırım bölügü, Milli Polisiya ve Milli Gvardiya hizmetçileri, sığırcı ve kurtarıcılar iştirak etken. Ssenariге göre sözde diversantlar Xerson vilayetinde yerleşken strategik noktalarga keçip, onlarını zapt etip mayınlagan. Talimler 8 obyekte keçirilgen. Çokusu işgalden evvel yarım adanı suvnen temin etken strategik noktalardır. Şimali Kırım kanalının binaları, Kakhovkada yerleşken suv elektrostansiyası ve şluzlar. Ukrayna Arbi kuvvetlerinin Arbi obyektleri. Talimler vastasının tehlike olğanı vaqt çeşit hizmetçilerinin bir arada çalışa bilgeni teşkirgenler. Sonki vaqtları işgal etilgen Kırımda suv kıtlığı olğanı için Rusya Xerson vilayetini zapt etip, Şimali Kırım kanalını öz nezaretine alabile bu versiyalar çok muzakere etili. Keçken kun devamında Ukrayna'da COVID-19 hastalığına uğragan en çok insan Kharkiv ve Odessa vilayetlerinde belgilendi. Bunu Sağlık Naziri Maksim Stepanov haber etti. Ukrayna'da pandemiya ilan etilgeninden beri koronavirus hastalığı 123 bin insanda kaydetildi. Epidemiya okuf mevsimine de tesir etti. Kutlevichan Kakov tedbirleri keçirilmedi. Sınıflarını ise gruppalarga bölgenler, talebeler nevbetnen mektepke katnayacak eken. Talebeler bir hafta sınıfta okuyacak, ikinci hafta ise evden distansiyon şekilde. Böyle kaidelerini ise talebeler arasında içtimai mesafe olması için көрсеткенler. Пандемія коронавіруса внесла свої корективи
корективи в тому числі і в початок навчального процесу. Але карантинні міри протягом всього навчального процесу – це лише заходи безпеки. Заходи безпеки, які запроваджені заради здоров'я, заради вашого здоров'я. У наших учеников первого... Ишгал етілген Қырымда есе тантаналы тедбірлер сағлықтан да устун пандемия олғанына бақмадан. Ишгал етілген Қырымда 1 сентябрь тантана тедбірлері еп кечірілді. Ишгалжылерінің Тасил Назира Валентина Лаврик хабер еткеніне көре, мектеплерде ичтимai дистанцияны riayet etecekler ve talebelер маскаларда olması nezaretте tutulacak. Lakin epidemiya ilan etilmezden evvel olğanı gibi ballar ellerini tutup maskasız tedbirlerge çıktılar. Birinci çan Qaquf bayramlarında Rus bayraklarının beraber Sovet bayraklarını da alıp çıkkanlar. Ahmedjet mekteplerinin birinde Oca ve işgalciler yolbaşçısı Aksionov'nun çıkışını ballar bir sırada turip dinlediler. Yarımadada ise koronavirus'a uğragan insanların sayısı hep artmağa devam etti. Geçken hafta devamında yakınç hastalık 250 kişide belgilendi. Sonki günleri ise COVID-19 50-80 kişide kaydetilmekte. ATR 14 yıldan beri sizinle beraber 2006 senesi sentyabrdan birinci konu Ahmedjet'ten birinci ve yekene Kırım Tatar telekanalı yayınlap başladı. Telekanalımız birinci yıllara kunde birkaç saatka efirge çıksa, 2011 senesinde ise gece kunduz Kırım'da olup geçken vakıyalar hakkında tarif ete başladı. Bunun beraber seyircilerimizge tariximiz ve medeniyetimizle bağlı birçok programmalar takdim etildi. Balalar için ayrı programmalar, son ise ayrı Lale telekanalı teşkil etildi. ATR Kırım'da çalışkan en popüler telekanalıydı. Ruslar Kırım'ı işgal etkeni vakit Dünya telekanalımız vasıtasının Yarımada'da yüz bergen hadiselerini korup oldu. ATR Kırım işgalini tanımağını için muhbir ve yolbaşçılıkının prinsipal pozisiyası için işgalciler çeşit maniyalar yaratıp Yarımada'dan yayınga çıkmak için lisenziya vermedi. 2015 senesi aprelin bir günü ATR yayınlanıvını toxtatmağa mecbur kaldı. Ama biz çok susmadık. İyun 17 günü Ukrayna paytaxtından yayınlarımızına devam ettik. Telekanalımız rast kelgen kıyınlıklarga bakmadan şimdiki kunge kadar halkımızga karşı olgan zulüm ve haksızlıklar hakkında tarif etip halkımızın aklara tıklenmesi için kureş yolunda. Bu sonki haberimiz edi. ATR teлеканалы ile olunuz. Koşkince.